Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat naggapo. Iti pagayam nagpailinga di tinagan awar lito, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Adda babae nga inayat ko, ngamdak sanggasat, ta idinagaramak, napaayak adagos. Ngem gapo ta mamatiak iti pagsasao at ti makaanos ket makagunod. Inaramid ko nga ti amin nga amok apamuspusan, tapno laang magunod ko, tinasamit asungbat na awen. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasalitaan ni Warlito. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Insan, adda ka di pa panaminton malam? Ay, awan mo din san. Apay ka di? Agpakuyog ak kumakit. Ijay, Kuyugan na ka mapanagaram. anya. Apay masapul ayang adakadwa mga agaram. Una, tapno adda ka duwak nga agawid dinto na rabi. Sa dino aya, asino ti armam. Ni Lovely, di ta kabangibang nga ili. Ay, apaw. Nagmayat matan ti panagsagawi siw mawarlitaw. Kan papanap, nakaisputing ka mait. Ni tatang mat, damagan na pailaan. Katam muna abaro to'y putot na. Kunak, nuawan plano mga asawa. Ni tatang mat, Asino nga rod nga iti mapan mo armain. basta tatang, maamuan yung tulatan no asino. Ito uyak latanin san. Sigurado ka? Mabalin mo mati umay. Nalas mo't no adak pay lang nga kanwam. Sikalatan, tas sikakat nga rod ti agaram. Iso ang harod. Unin san. Teksan naktulatan, na mapanak agtambay di ta story ta sungadan. Balasang sa agbambantay ijay kag. Ay, sus. Nakakita ka man na ninsan. Sige nga rod. Ag-text, wano umawag ak tulatan. Naimbag nga oras mo, ading Lovely. Kastamat, Manong. Saan ka di makasingakan ka, ading? Medyo nga rod, Manong. Adda ngamin napatagngar aramidak, ngam kapilitan asim mangwakken ka. Ay, kasta ka di? Ay, sige nga rod, ading. Agpakada akon. Ha? Sige pasensyakan. Baliwak tulang ti umay. Oh, kasano insan. Saan kan sama talag sublin ijayan ni Lovely? Saan pa insan? Ay, sa awan Unaan da ka, no kastalang insan. Nadamag ko nga daagar aram kan ko na. Aya? Unin san. Isong agalisto ka, no di mo kayat ni maunaan. Adaak manan, Lovely. Sapay ko mata sa anak ang makasinga ita. Apay ka di, Manong. Nakaumayak. Umay ko idarirag to'y nasinaw a panagayat ko kan ka. Ha? Uwin ading. Agayatakan ka. Katsapay ko matay kanak matitigundaway amang ipanagnak iti kinapudno ti ayat ko. Pasensyakan, Manong Warlito. Kayat ka di asawan day ta Uwan, Manong. Pasensyakan. Ngamang kita kalatan iti sabali apangibaw ingam iti ayat mo. Itaman pa'y anabartek ka, Warlitaw. Oo na. Tanagin umagkat nga ron nanang. Nasakit tinagam ko nanang. Kaabay. Nasakit. Gabot na pinainak ni Lovely. Nagsakit nanang. Day talakit din babae, ti barbarte kam. Ay, awan mo, Warlitaw.
nasakit nga rod nanang, nasakit. Ay, ito kunay ni Lovely. Kadyak maaklo na kas jay kalakan hati panang busted na kanyang. Uy, Warlitaw. Aldawan, bumangon ka ditan. Nagunuray ang dagit titarakan mo kan ka. Bayan pa'y lang itatatang. Aguray da. Anyang aguray nga ibagbagamat. Hagalas 9, napudutan. Apay, di mo mapankitaan di tarakan mo anwang. Madamdaman ton tatang. Ay, makamo ka man langan. Ay, Huwag tatang, madamdaman ton. Sana bali. Awan pa'y mo't alas 10. Nay, apay na insan. Minalamsamot tan nga ginom ka. Pangyaw-awan ko lang iti sakit. Ang marigrig na kinsan. Apay ayang amin. Awanin san. Pinaay nakadagos ni Lovely. Kahit dayta ti barbar te kam. Ay na insan. No pinaay na kanila Lovely. Ano dita? Apay isulang ti babae aya. Ngam ni Lovely lang ti kayat ko insan. Awanan sa bali. Kunam lanay ta ita. Ala, bayamisan. Adan tuman yam amukin ka? Abay san mo nang agtimbaga ka? Ha? Nilang Lovely ti kayat ko. Imbagakmat kan manong, nga ibawing mon iti sabali day ta panagayat mo. Pinatas ko matalipatan ka. Ngamjak ka ba lang, Lovely? Si Kalata, awan sa bali. Sorry, ngamkas na kunak. Awan sumgar adut-dut ko ka. Anay ko, nagsakit mo tanadanggan. Nasakita talaga, ngamday tati kinapudno, manong. Kan may isa, addan ka ayan-ayat ko. Anya? Day tati pudno, iso asar dengan nakon, manong Warlito. anya ti aramida mo Warlitaw. Na mag-aadan jay mulam akamates. Apay adi mo mapansibugan. Mapanak to inton madamdama tatang. Kastaman ti ko na medical manan. Ay na, awan maun Warlitaw. Diyak nga rod na sango idikalman tatang. Ay, nuan niya launay at ipaglaladutam. Awan tatang. Sige. Panawan kayo pa dito. Ay, jay mulam ko na, king kasibugan. Huwag tatang! Kunak no talaga abay-bay amon nagitimula minsan. Dua lawas samot na di mo sinarungkaran. Awan ngamin mood ko insan. Tapay mo. Awan? Gapo ka di, ti panang bastard kan ni Lovely. Kastang aro din san. Ay na insan, kas ko nakitikin ka, ado ti babae dita. Bayam, tadan to yam amokin ka. Bayamon insan. Uray saanan. Amang ano masaktanak tulaang. Ipamaisaklatan ti panahon ko. Iti panaggarden ko. Mga lakman iti duarupet dito petsay ante. Napiala nga isagpaw ko man iti bukal nga inyangar ko. Ay, mabitlaan nga raw tamang isuputak. Kaimimbasan na da ito'y takagan-ganusan na ka. Uwan nga ro dantay. Hello, Auntie Petra? Nay, si kamat gayam da ita, Julina. Ulay mo't di pa nagbadbado na dito na babae. Nagkiting t-shirts na kan. Makit-kita pa iti. Ay, sus, baka ko na nakapaw. Hello, Manong Pogi? Hello, ading. Ay, salbag. Una yan na pa ng matmat na kanyak. Kaslamang gargari. Day, ado yan, taygat-gatangam apitsay Warlitaw. Saan asabali apitsay, timirmira dita. Amuyo ka di agnagan iti Julina, nanang? Ay, uwan, kaanakan ni Milda. Apay ka, day?
Ay, awan? Di mo ko na nakurso na, Adam. Sa bagay. Saan ba't kit di adakas? Tabaro ka. Oo. Uray awan. Na, taapay nga raw nakasla interesado ka kenkwana. Sa anak nga interesado nanang. Nadamag ko lang Masurunak nga hindi pa nang kita na kanya kita i-store. Man, ano ka ay ano kitaan na ka? Ken maysa, awan dakas na tabalasang may. Ay, uray awan ko nakngarod nanang. Kasken labli laeng tikayat ko. Insan, nadamag mo kanin? Tiyan niya. Na ospital kanin ni Lovely. Ay, nakadamagam. Di gayim ko akaruba da. Ay, kahit naibaga na katinunan ano. Awan man, ang tilang na ibagana. Maopera ka no. Tay katanda di may nga ovary na. Tada ka no, bukol na. Kasta? Kan saan lang nga ita? E di naamuan ka no ti BF na ti may papaniti da ita. Naki-break ka nun. Anya? Taapay ka no? Diya ka mo Basta day tamot tinadamag ka. Tatang, mabalin ka di apakikit-kita yung di pastor ko inton madamdama? Nay, apay aya. Si kangay amang kita. Adda pa panaktatang. Sa dinaw. Inaksarong karan ni Lovely. Di nakalangarod kayat jay tao. Ingkapayla dagdagulitan mat. Agsaksakit ka no tatang. Iso nga inaksarong karan. Aya. Ay kat isua. Awan mat kat di pa panak Ay, agyaman na ka tatang. Kumusta ni Lovely auntie? Dayjay, kalkalpasla ang ti operasyon na. Adda bukol iti may nga ubarina. Iso nga inikat da. Tano saan ama ikat. Mabalin ka no ama akaran jay maysa. Kasta ka di? Ewan nga rod ka naw. Ka naimbag man ta nakaumay ka, barok. Owen auntie. Nasa udang amin kanyak ti maipapan kan Lovely. Kasta aya. Ala ka, tumay ka nga rod Inta iti silid nga ayan ni Lovely. Amo ka saan nakakayat ang makita, Lovely. Ngam imayak. Takayat ko ang maamuan ti kasasaad mo. Agyaman na. Adawit ko prutas. Ang mga nukayat mo timangan. Ibagam laeng tamangukisak. Agyaman na klatan. Nabsugak. Ay, kasta ka di. Alangarod. Ibagam tulatan nukayat mo timangan. Naamuamon di ka sa saad ko. Saan ka di pa yung agawid? Ha? Ay, saan, Lovely? Kayat mo man kan saan? Kaduak ni nanang mo amang bantay kan ka, aging ga amakarwar ka. Agyaman na kiti anos mau anang asikaso ka ni Lovely barok. Bayat nga aday di ospital. Kan ititulong mo a pinansyal. Awan anyaman na, auntie. Ay, naimbag ka pa'y. Tauray no pinaay na ka ni Lovely. Makita, ti panangisakit mo kankwana. Saan akas ka ni Jack? Gaputan na pudno ti panagayat ko kan kuana, auntie. Ay, sapay ko taday tati makita ni Lovely. Ay no siyakla amay sa. Mas ad-ada si katikayat ko para kankwana. Pagyamanak no kasta, auntie. Ngam narigat, no pilitan tayo ni Lovely. Rumuar ka dito'y silid mo, anak. Ada sa nga ilem. Sino nanang? Awan mo ti amok nga umayita. Ni Julina. Anya? Isumanan? Oh, ibagay yung awanak nanang. Imbaga ka nga ada ka. Iso arumuar kan dito'y kwartaw. Jak kayat. Ay, saan ka man ngagbalin a bastos, Warlito? Rumuar ka kit din, tayong kasangwain. Anyamat nga minan day ta babae. Ipadlaw na launay mo't nga gusto kanyak. Alakit din. Jak nga rod kayat. Ibagayo ang nasakit ti ulo.
Grabe ka, insan. Babae pa yan, ti masidagkan ka. Ngamlinis siyam kit din. Jak nga rod kursonada. Napintas mat ni Jolina. Sexy pa. Oh, uray pintas na amin na pintas. Ken sexy na amin na sexy. No jak kayat. May salaang ababae ti kayat ko. Amom day ta. Oh, gaso. Talaga lang, ha? Talaga, insan. Akat ituloy mo ang arod-ngarman ni Lovely. Total, nagsinadamatan iti boyfriend na. Uwan, insan. Talaga akas tati planok nga aramidan. Pangipanam ngay kadagita binuras mo abunga timulam anat natang. Iyayan da lovely nanang. Lablay, Uwan. saan aya binastad na kan? Nga isupay ti makagapo nagbarbarte kam iti makabulan. Ni nanang mat. Ibaga na pailaan. Kagpay sumait. Kan saan aya? Nga dan boyfriend na. Adda nanang. Ngam nagsinadan. Apaman anaamuan ti lalaki ang maikat ti maysa nga ovary ni Lovely. Anya? Uwan nanang. Tamabutang ka no. Amangan ka no saan ang maipaayan ni Lovely iti anak. Pagbot nga na kumangay, kaadapay mo jamay sa nga ubarina. Mabalin pa'y may tama ka anak. No maikat jay dua ata isaw. Diyak mo ananang. Day tamat ti damag. Pasensya kan Lovely. No daak manan amang singa iti panaginanam. Awan mo tinapatagngar aramidak, manong. Ay, nasaya at nga rod ano kasta. Alaak mo tanday ti agundaway nga agyaman kan ka. Iti amin ana itulong mo kada kami. Nangruna kanyak. Awan anyaman na. Basit la abanag dayjay. Basit laang kan ka. Ngam no para kada kami. Dakkel abanag. Kat, jak amo no kasano ak makasubad iti kinaimbag mo. Sa anak nga agul-uray iti subad na. Umanayan na makitak anasalon at ka, Lovely. Imbaga, no di na kamanan binasted adagos ni Lovely. Jak pa'y inulit nga indarirag ti ayat ko insan. Amom mait. Kasinsina dalaunay iti boyfriend na. Akat man ano ko ma? Jak kaya tagundawayan ti sitwasyon na. Agpalabasak pa iti manu abulan. Sa akmanan agaram kan kwa na. Anya? Oh. Kasanon, no anda sa baling agaram ken kuana ket sungbatan nan. Awan mabalin ko insan. No kasta ti mapasamak. Siguro, talaga asaan ada kami tinaituding apara iti tunggal maysa. Amok nga amom. No anya ti gandat ko iti kanayon nga umay ko dito balayo, Lovely. Manong Warlito. Ay ayatan kalata, aging gaita. Ngam, saan ka kadi amabuteng, manong? Pagbut nga kuma. Amumat nga awanan ti maysa nga ovarik. Kan ko na ti doktor, nga adamot la tendency na asumarunon to ang maikat di maysa. Ti tao anapudno nga agayat. Saan aday tatikit kitaan na, Lovely? Di uray man duanton nga overim ti maikat. Ay ayaten kanto lata. Gaputa si ka mismo ti ay ayatak. Saan laeng aday ta overim? Wano anyaman aparte iti bagim. Iti saan na nagbayag, inaklon na kon ni Lovely, kat nakaragrag sakak, Mr. Lonely. Awan nga ruden ti sinayang mi akan ito. Nagkasar kamin, ket ita, addan talo abunga, ti arasaas mi. Kastain, katagyamanak, tuy pagayam mo, Warlito. Pagyamanak, pagayam Warlito, iti deto apakasarita ala, sapay la kumatag na nayon ti ragsakyo. Ket itultuloy yo, nga iparik na ti panagayat, ken pamatagyo iti tunggal maysa. Tapno agtultuloy ti talinaay, ken ragsakyo, asa nga pamilya. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Warlito. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Rizalyn Roman.
Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician kan musika, Dante Martinez. Kan sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.